Jole Sha abirari wishimwe akaba ari gushimwa birakunda kutendereza benaza kubashaba bena twatanise hamwe tutendereze haza twakirane ubwo ubashitama nawe umwakire aha service eyo kushabira abafamile na no kubahumuza n'abagisha bamustendereza haza twakirane kwaya Yes, Yachire bamushirwa bitubona bashabane itwe kandi bisha kumuriza family n'abanisha no kwemere kandi abishema bari yahabona babaki kwemere na family zanyu nibabo mubakire kandi baterega rukambo nabanye natwara kushobo kwakira abacebezi betu kandi bona babaho n'abanishaba ahimbe kandi ahishami mwemere haza twangwira kubaterera ngaro akaba bataba bababeheye no gwebwa tubaterera kwamwe kama sigo n'abanishaba abakwaya abajekera barwo nimwe mwemere kandi abishima baryaha babakire kandi babaterera kwamwe abakwaya bebare kana abantu bakshaba abubona abebyo kuteteci abebyo kuteteci abariyaha ni mwemere tubakire thank you very much abakuzi betu answer amenitwe ariyaha bemera barasaba mumwakire muterengaro kandi ubishemwe atigatirwa ubuzima bw'isenya ry'aha nawo mwakire kandi Reverend Ambrose Atwere aryaha nawe n'abandishaba mwakire Reverend Geti aryaha n'abandishaba nawe mwakire kandi Reverend Joy Lemerine nawe aryaha mwakire kandi abandi abasanuka bawe akiriko ni ukukereka cyangwa kwisha na ishamu kwachira. Okay. Okwa himuri kwegere abaho ibona abaho mwena himuri abasabire side echi nabanisha bamwe na mwemere tubachira. Babo bateru ngaro kando na human resource obreresi wetu kuba bakozi mwari nawe ayimere kandi nawo kubunyakire. Wogo kama sigo mnonga kandi imoko haliyo Reverend Father yaho yemera twakire umwakire n'uwo kama abakarisocha wetu akakutendereza kandi tutakatendereze n'abanisha bamusime Venerable Reverend Patrick Atwere okuyitiriza service ekabaho n'abanisha bamuterera rupango mnonga Manyofuka kayo zabuze umuda tekenizo program koko kwitizane ngabaho abeshemwe n'iki cyambo ndonga kandi nawe ko service ubundi akashyirekire yewe n'abakazi banje abatwara konka okwitiza kandi awakagaruka kabaha n'abanisha basebo ngo yemere kandi abishemwa babakwakire kandi bakwemera rupango mwe twazakutendereza nyakire yebembere program mechi kandi aije mbele subsidaro then akatsira kama si tendereza Yesu
Kamauta Simwe Dr. Mchomna kubashira iyo program amazina ndi esiga Alan Kabasta kananye ndamukama mnoga kandi kakoraho ka president wa Fathers Union abo South Africa n'abuma benanye najya bishimerwa kubanyimwe n'utware turi amabusasi no kushengekereza ndasho kuzika no kushabira no kumuzeka ya jure isha bweni tija kutoza sikakushisha bwire tija kubanza n'umukoro gutabo muri ashanduko ya jure isha nakabonero kukusibura cyo cyo kubanza cya kabiri kubanjura abantu abo tukabareba cya kashatu cyoreka ngo abantu abo bunda batabimuri aha burundu bakabe bagandira ko batabikiri twanje nalisangu nabona babaga bene wale waje tunagamba kandi batabikiri cyancoreka ngo tuba tutakiri so twaza tuti tujya kushaba sorry for that tujya kwicazana tubanza Banet akurataho Philippa and Armstrong akurataho Pate Naturinda and family Rita, Janet and Bailo grandchildren and Uncle Reverend Uncle Muhumuza ngeni bashoma kugira ngo muri wakubasa batakwema nakutawichimuri abari alert abo cyati yashaba to be brief tubase kutungubira buhangu bwo kumuzira bwo mukora umuhangu wa leta bweno abantu abo kashabe icyeshongoro then twaze tutyo Banet that is Dr. Philippa Armstrong.
Padre Tulinga and family. Uncle Rosa. Then we go to Kutereva mulungi ali naffe ku Sama Uganda Media kutusinzira okuba nga tukuweereza live ku Facebook. Mama waffe ali mu kuteekebwako ebimuli abantu ab'enjawulo. Abantu ab'enjawulo bali mu kuteekako ebimuli nga bamulaga okusiima oba nga balaga emirimu emirungi gy'akoze. So kyekyo ekiriwo baganda bange omulungi. Tuli live mu Mbarara ku church ya All Saint wetuli okuba nga tubaweereza ensonga nga bwe zitambula baganda bange basebo ne bannyabo. Thank you for coming in time. Mrs. Elide and in-laws. Mrs. Elide and in-laws. Then Los and Olivia. Melody and Los. Nicole. I see you. That's it. I see. That's it.
then abapanama. Then after Babahanama, corner kick, when it is corner kick. Abatuze bakacheka. Abatuze bakacheka. Family ya wana ni wamenya. Ronald, because I which you teach. Never let us ever catch him. Oh, I was woman. Then the other senior process other It's child of faith, because these Maria Barfetchina was our picture. No Ampore is written, then let's have no secretariat. Ya ishawa kwa ituni chikurudisho kwa ya chere kwa tutapa ichini sekani sana ya muka Buterevu hali okusama Uganda Media Facebook page otusenzera okuba nga tubaweereza tuli live mbalala ku All Saint Church wetuli ne mukadde waffe mama waffe ate Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform Mama Jole Mogisha Mukama gwe yayise eyavudde mu bulamu bw'ensi eno so wetuli okuba nga tubaweereza ensonga nga bwe zitambula wetuli okuva Kosajjo wetuli mpaka obudde buno ate nga mpaka azikiddwa tugenda kuba tubawa live updates then followed by ANT Barara.
abantu bakyagenda mu maaso n'omuteekako ebimuli. Ekyaki yonna ejjudde okuba nga bajja okuba nga basabira omwoyo gwa maama Jolly Mugisha. So katuikize katuikize. Thank you. Thank you. Abantu bagurana cyane n'abantu omuntu atandika abatanishira katwenda shemeza anti bamaze so thank you. Watch thank you for introducing and saying goodbye to God. Thank you, Brian. Nakubasima bw'ekitweka ekyo kandi nyenda kusiima ekanisa obw'omulundi okutwikiriza okukora ekitweka ekyo kandi tukaba kandi nyenda kubasiima ahabw'okutukula omubiri munkirize twakiire zo speeches kandi situza kukora twine speech ina zonka kandi twikirizana n'abagambi kwekitweka ekihango tureba kukyekanisa kyo kyatuleeta aha etuhuumuze nyenda kubamanyisa okugamba okuhango kwija kuba olwakataano bangira ngo amuhuza munisaba yaliwakomerwa kandi izaba okuhango kugira mukize tumukiza tumukiza Uncle Musa, Shabbat, then there is a preaching, Shabbat, Happy, kwashira chachi no kubasima atuko mutero ngaro chachi abo kuba chachi ori no muha uruga umwami yaza bakira batasabi sumuka mwe bazyo batasabi sumuka baga kabati kizidisha batesha hazana kandi tushirine
abo kuba natwargaha tuzagaruka mukakaceka nituragarike tukarara akwaboneza kutwara ishakari tukizikatula tuzikorwa katana zonga nenda kwakira abanyabuzare bitu abijaha tenda kwakira abahanama urukundo kurukayo okugize mukasheshe nawe kuyakira nabo byaza twita so kama muwe mbabazi yenda kuza kwakira abazire bitu abaceko nguma tuho betu bakuzika na bitoba yone nkoro twabashi yenda kwakira banywani bamani banywani mu binji kandi mumanya twabakira mani asasineho yazo mwirwara zibora abakora mu ICU babitakuziza abantu kureba uko abantu bakamuramba twenda kwibaza we bari ushaka kwirwara bagaragara mukamkurata mubira kumushimisha muri windi anishari yamuhera nami akija muri Rwanda ari 1980 azo ku rugo akuzira mu mirimo myinshi akana akorana kabineti yakora Barra district akakuze no mu Barra district ndashaba amazina mabi twasa twabaje bari kwishi akabaho business led muri Barra kabati mwebuka yembaze umuhandi we yatwatunda hone rukade mwena bashuzi mwena n'umumanyi abamba twabashira bari kwisha nenda kwakira abataka bakaceka bakabyama ati tukirimu mami ahindura competition sonde nakwasha competition zibona binabone byaha tubashira n'ubu representatives bari kubana mami ukumberaho sizira n'ibintu kandi basiri so ndenda kwendera nishimwe akora imisiro mu byabo n'abashi ukula hera n'ubu ndenda kwendera nishimwe ndenda kwasha musasa kafande ahabukuba turebe tukurabana bana social media kandi ndakuga harije tukafanya ile kutekeleza ya social media tukizana kumanya abo kubati tuturebe batishoberwa tukumanya beraga ngo tafu dafanye abo kuwa kuyagambira kandi akata kuma ari mukoma kandi tukafanya tutuletsa tutuletsa tumanya ndio shida otherwise nina nabashi